Perlu ay kitua ada tu cek secara. Lau manung Itu nama manggula kon. Asal dia itu Oh. rumah. ayo termasuk tu kan apa bujang. Ay kan lapan asa tatu si dosen tu. Udah kurang nai lo ke udah moronik puru balik ketang na pemilik bisa dah. Kemana ro balik? Morong nggak semonian no. Boha higa boleh kena poso. Boha. Saling mendukung mahita. Ya, Nang merong ketung. Nang ada ba? Ay mo lo gawe hunang sona na silimot kung gawe wala panitia naman lo mamikiri. Subi. Pusat-pusat pantan. Ay ali. Ay dua bandot di sonda bening rebo. Marada tambok cara do cek si konsumsi. Ketanggung. Ikom manusia-manusia na taat. Jeli. Taksiran ibu. Ay syukur gua ni berada. Ay kan upah mana? Ay balik maksudnya. Ay kalau kena itu udah tersugi di udah. Maksud ko mang ake gua ni majo. Bolo tadi di dok dia kecik-ciksian no. Dung lao ka pangarap to bisita hai. Bisita Ikaw menjual di sidang, itu maksudnya. Jangan. Asal itu dah semua dan itu nama. Rade dua. Ada yang Ya, mas. asa tabu dulu jauh udah uni saya udah burung udah kena upah cici udah asa unak kolam. Tuh ayah bayar masih unak Parengutu si jalon nasida ikon di tiki na di masahat ko di kami dame dohot halas ni roka dumugi ma ali Tuhan ala na 15 kahibason akan dinamion rosel 2 perserahani mata kotok kami tubuh ng pasulitong. Ima makatay narikot di barngudong nami. Makatay narikot tu ulaw niyopong nami ng zumuloy. Paso-paso ali Tuhan na pinikiran ni rohan nami. Paso-paso ali Tuhan na pinasitkan ni rohan nami. Gabi halas ni rohanami doktong di panggulito tinggulu nami. Laos di bagasan borginong na Tuhan. Dinapiak kami di puluman nami. O naman dong anihami sa luhut na. Lumuwi ma akang dinamiyon. Dinanay mula na sida di tiyur niyari marsubot. Lamad dakot ton akadua perserahan nai dongani iring-iring jalan tubuh-tubuh manasida jalan matang yang nami mengasahong warnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asima roham. Amin.